Sulaiman Matovu nuwe yakwatwa polisi bwanyuma ya chairman w'entebe yo kubanza okwibizaho polisi. Omwana tufunye ebitongole bikola ku baana ne tuba mukwasa basobole okubiranga batuyambako ne taata ne tugenda mutwala mu kkooti olw'okutulugunya omwana embeera gyali mumbi. Kyakabiri omukazi ogiza nteere ati omwana w'okugamba ati omwana nayinda kukaba ati wena bamukiza ati ngalukansindika kuba kitayabisere. Omwana ogwo ijwire ebironda by'enkono n'amasya yatugira ngu ishe babire namutera habo kushesha ha kitanda. Sulaiman bitu yayihakana okwosa omwana we kandi chairman we kyange kinagira ngu omushaija ogu nakoresa munonga amarwa hamwe n'ebitokoza bwongo. Nanywa marwa haraji anyona n'inzayi hati kwakutabukanije yareba abantu umusazi. Enshonga nkezi nizo gicererwa obutabanguko bw'omu maka. Omugandi ebitongole bikurwanirira obwayo bw'abaana barikutuura aha nguuto bishabira barikukora aha nshonga z'amaka okutama amaani okurwanisa obutabanguko bw'omu maka okuhwera okumaraho abaana barikutuura aha nguuto. What is the problem? Our rights are not respected. Especially girls. In fact, what we know, alcohol, okugamba ebi nubwo ebitongole birikurenga 10 ebirikukora aha nshonga z'abaana bibiri nibivugana habi by'okwerinda hamwe n'abarikukurra enshonga z'amaka omu rurembo rwa Mbarara. I'm telling you, the communities have left children like these dogs you see in town. You don't care about your child. the family has broken down. Ntubasa taking a concern. Ahabana bali street, abali mu makanka ga divine, abali hand, konkana abatugambira ngwejeke ya divine, tekubasa kubeka ekazomwanya gweke y'omwana shime kuzarwamu kandi akakura. Bete aho kutubire nkasite abantu bingi bijo mu town kandi bija muna nebizibu na munonge by'abana abantu abakuzara abana batabinire program. Abana barikuhika miliyoni 150 munsi yona nibo barikutuura aha nguuto okurugerera ha kucunduza okwakozirwe ekitongole kya United Nations. Gasha kwa Ruth Nwamanya hamwe na Paulo Turyamureba.